Hopeson adroya me yo menya bianca. Hopeson. I said something go over to my cabia the idea comment now press or come. Oh, ninsem o kan ye no. Se na me ben na me monitor. Na said ye na wo sika sem no se bi bru se wo ya line. Echiri tani na wo gina de na se a. Na wo ye not na se betwu kakra. Na me no aya me kasa bi mu se ase me peba wo mi asem no nye se me penasem se bi o vice president na o man suban bi wa kanfo bi no mu a e se ejai dem bi akanfo bi no mu ya na pese ese ye superior e chain ye the other tribes ye nua na maka ni bi betumi abetran fie wo ye waduane amani bi obedi but omo ye omo de a the way ye pray beto hom we de eni eni sa na ma no enye di ofina doye se bi ni obi na di ni sama na betie bo nsuo abonofo beba kwa yebu no se wo ka betie na se wo di sam no na sa betie na ye nsuo a wonya bi mum ne mu ayeden na obi na ka se empam ne free airport na na kufu ado benya din bone ane Ghana fo bebre etieta na nim nyina fa Hopeson adoye ene ne se wa broni sem ene wo ka be ka papa no enti so so obebo alan wo hwe yie no wa ra obebo ano to obeha no dia work kanu sa wo ye nodna na wo cause head work ni bia wo gina mu a wo se be fem mumma obi anya ne campaign mumma obi ankasa na edru ho a agro ne form Justin Kodua me bona baso wo gina ne nan so but na na tiku ka se sa committee na wo se wayi na free no se ni obi Justin we ato aba ma wi committee be no say definitely unima there ohini mi wa hai the way me name mu nyina moti so kwa bonten na o ka asem bia obo on ma on ka so hini o so o ma hini team no na ye de wafra oh lady no ne o ma hini wo you know on the make sure no because o ma hini wo din enti o hini ni ade o ye ne na o hini so ban me ya o kwabra ka se ban me nti no oh unim boy on o ma hini wo morning show si kwabra ka se on ne cancer oh enti obi obeka se so ma hin de o wa hin kra de man de kwan man de kan because it Justin Kodua no fee say Hopeson adoye kan bi won kan okay e na o ka kire no se mo onye sa na o ka ne team ho o ka kire o say onye executive enti sa mra na say enka no tell you that was Hopeson adoye statement say he's not an executive of NPP as at now. It won't to me endorse Obia. Wamakana Santa Region, won't go vote. And Obedra Hanomon or Sabeka, the second one. Justin Kodua fee say he's becoming recalcitrant. And I say, I dear I catch us a man, you know. One can no, Pamno Chamno, Mempedi voter. What may say? One cocano. Baby wakano wonko ni baby ofre no akoke kana asem wo man ye nipa ba ko ya busua ba ko asem na no wo ka no eye genuine eye no kre ya wo ka ba se apoana no wa wonko wi soja that's it and no ka send this for ye Christian na the PMP for do me Christian Muslim adana se say Christian Muslim no ye ma Muslim ni di oni animu na Christian so nkwachiri eno so ba echi no MPP yes Muslim be any president of Ghana say omo so nibi na Christopher na so nya vice yechi oh go chadoye my brother oi onyina say ojina no lusu as a presidential candidate na honorable Kennedy Japan so lusu as a presidential candidate ya me MPP me ni MPP biem my romansa men support to MPP party biem in my life ma support to gum me ye campaign ma different party trust me say you anom say umbefa kwan we so e the division ba as a MPP party ni ma say hold dia ye wadwuma ye na e ba yire rough e ba yire papa because ba o me ye nipa. So you're not now. It doesn't mean say on Ken Nippon. And I'm gonna say I was say MPP party let the Babon thing now. Yo Mate. I was say me for so omuka echere Hopeson adoye na omu for so no let the Babon thing me pecho. Says I'm statement no come make yen bogus.
emfaso bi ni so hweye nyanma asantefo no bi omu kumase fo kwan o de Akufo Addo nam so party no leadership no hwe kwan a de Akufo Addo nam so na no me be video show yi ba umia commission inner city road so Ashanti region Akufo Addo aye dudu ana oboku show ye no akwa wait studio wo say eye Lawrence na ye well Lawrence na ye akwan no ana asai ana ayale na kwan ya sha 2020 na ya be commission 2022 we nye Jimmy we enye Jimmy o the one day na a commission kwan wi nti 2020 na ke wo so mo ya kwan ni na wi no commission 2020 na enye Jimmy kwan bia ye be ko hu bia ye o date a ye de ma e bia ye de 1 year na be ye de 1.5 year na be ye de 6 months na be ye enye kwan ba ko zo omo kan bebre ne bomu ana omo ye no mu wie no commission ye no sa abrantie ye wote wo so ohun hwe enye ono nko a ye nuanum kwasefo me nkasa santefo because nyamu na wasantefo omo kwa message show boy video a kire mo a obekasa ya me show sa video ka sensible or making sense there is no way obeti mekasa kwa we ya santini tie ntina me trust ya wa fa mo ka chense ko so ko mo fio eni mo ko fo do no gana abebe na baby ya ti ko ma wo so wonya bibia wa santefo ba he obo aso ko na utimi di be 2 hours no no obo ase ba ne ko e wo toko from another to was here the 3 hours and now ko how the 35 minutes no wodu enya santefo mo wo toko enya wonyare shabaka tawosi ko fo o start here double road from Asafo Amadi Ahari ko si buwe hede Akufo Addo abe e to awon ya ko aro mo ko mo nyini na cho ba irebu ene me say MPP for na kasakura no asantefo mo ya won ya munyi me o omo ya won ya Kumasi International Airport kwa bi no wi wa fo nyina wi obia tibi anye mo so onye hwe okuruma ene Akufo Addo amotano no obi tibi ko tira radio sika se ona di free education ba sa ne kan kura Akufo Addo na ba be Kumasi International Airport ene wo ye Kumasi ni na wo free e London ba be Kumasi won ko fuck aka wa be nga accident wu Akufo Addo nye hwe Kumasi MPP for na mo ya awoye asomo ye den apa no wadi 8 years we need the Hawaii ni for Ghana obia me bi da the whole airport number 1 free SHS one district of TBC said do was me boy ma pa ko yi event ze we ajapi akromo kwaso ebi ho enya sati man we ya de ho muntimi ka we one sa hospital o mu yi ko said ebi ho ko ha bi ho ni nyina bi ho mu ka awoyafo mu nyina wo ya wo MPP for mo ya wo ya adwo Akufo Addo ya mu ka na muntie Jimini we nso muntie Jimini no mahu asantifo no difference e wo ye wo enipa papa a omo de omo dwene a omo hu sisi so na muntie kwa sempani we nso muntie no muntie asa komori na because